Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Kim. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagtalekak iti lalaki iti may kadwa agundaway. Ngam kaskas di anapaayak latta. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Kim. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Aglunan nak naminan. Kapnada katulungan dito'y pwesto. Madlaw amarigatan ka. Nang runa, no aduti gumatan. Saan amarigatan? Kabailak pa man. Nukasta, talagang awan namnamakan ka? Addan anak ko. Agbiro ka iti balasang nga armam. Namsikat kayat ko. Tulungan ka amang padakkel iti anak mo. Kabailak mat apadakkelan asisyak laang. Kan adamat ni nanang akatulungan. Talagang sangawan namnamakan ka. Siguro ti kayat mo. Kat jay gwapo abak nang. Idinto ta siya ka. Driver aklaan iti jeep. Sa anak ngagbirbirok iti baknang. Pabutang aklaan ang makatumpong manan iti babaero. Ha? Sa anak mat ababaero? Kasano ang makasigurado Sungbatan nak namin atap no makita. Yak mo. Bay anak ngagpanunot pay. Sige. Agpanunot ka pay nga rod. Ngam umayak tumanan inton malum Tulungan ka manen, amang rigap dito'y pwestom. Talaga anak nagaram kan ni Philip Agasem, minalam nga umay nakatulungan amang rigap iti pwestom. Kan numadama ang nakapilat iman maneho na ajib, umay nakaituludan iti merienda. Wen nga rod mate, kasla kayat ko na asong batan. Ngam mabuti nga ngagkamalimanan. Saan nga amin alalaki kat babaero? Naira na laeng akas jay tinagbalin a boyfriend mo idi. Iso nga minti umuna anatumpungan. Iso nga rod akas la mabutang akmatan. Kasano ama sigurado? No babaero ni Philip no saan? Ay kat, padasam asong batan tapaliiwang. No babaero, di isina madagos. Sa bagay, nusong batak, haddantun kanayon akatulungak dito'y pwesto. Kinagpaiso na, makabannog tagmay maysa. Naku namon, iso ano sa anak nga umay tulungan ti asawa, inom ti aramiden na, ay, talaga nga agpong tutak. Kasla kayat ko aramasan jarupa na. Sobra ka man. Agpaiso? Sungbatan na kun? Wen ko naklang arudan. Nukasta, girlfriend ka nga rodan. Wen kat boyfriend ka matan. Yes! Kamaudyanan na. Napasumbat kamutlaan ngayon. Ala, mangantang arudan, tagsubli akmanan iti pwesto. Ala, wanan. Tauray siya. Agpasada akmat. Umayak manan iti pwesto. Tatulungan ka. Agyaman nak, Philip. Asino diyan mo nang tito'y pwesto ni tayo, ha? Nakita ko nga dalalaki a pinastrak mo. Anya ka kadi? Tinakautangak day dyan. Umay agsingsingir iti inal daw. Sigurad bumlaeng asaan nakalipliputan, Kim. Dakasak mo siya ti makapungtot. Anya ka matan? Sa anak alalakero, Philip? Jack kayat nga dapaster kam iti unag ti pwesto. No umay manan agsingir, di mo pastrakan. Makipila ka dagiti aggatang. Alawanan. Unay kamatan. Kaslaawan pa nagtalak mo kanya. Asino man ang dyan na bayag at kinasarsaritam, ha? Jay pagang angkatak kadagiti lako. Jack mo. No asino day jay. Nakita nak lang arodan. Ngam kaslas anak apagan ano. Unay kamatan, Philip. Naguray ka kumaata, dangarod ka sarsarita.
Pimanaw kamot ngamin adagos. Napatpatag ka day ngam iti siyak. Adda nga rod pagsarsaritaan mi. Maan-ano kumano naguray ka. Ano agpaisuan napatagakan ka. Ijaya kung dagos mo nga agawid. Tapno mabantayak ti garaw mo. Sige man langan. Tapno saan ka akasta. Agdin na kayo? Ay, kapilitan yan Panagkita kat saan mat ababaero. Ngamay, napagklan aseloso. Pagselusan na mat amin ang makita na akasao. Anya? Ay, makakatawa aksa. Saan a babaero? Ngam siloso? Ay, isoan na saysaya at no agden na kamin. Tapno agtalnan iti kasi selos na. Okay. Adakan ka day ta a desisyon mo. Sapay ko ta sa anak manen nagbidot iti dayto a desisyon ko. Kat, impakaamon kadananang mo? Saan pa'y laang? Patsyak nga agungat manen kanyak dayjay. Ipakaamong latan. Tapno ang muda nga adnan kadkadwang ijay dagos mo. Wan, ipakaamok to. Ngam saan pa'y nga ita? Amom akasurong ko ang makisasao ka iti kumkompormi a lalaki. Ngam apay apag-ayat mula una iti makisarsarita iti lalaki. Ha? Uno, nalimad a karelasyon mo dangi jay. Umayda ka pa yung danunan dito'y dagos mo. Agdamdamag laang iti direksyon. Alangan mat ajak isuro kat mapukpukaw nga rod. Maamwak laang adda sa bali a lalaki iti biyag mo. Dakas ti mapasamak. Ay na, Philip, isardeng mo kumamatan ti kasi selos mo. Kasi ka laang ti lalaki iti biyag ko. Kasta? Pasensyakan no kastoyak. Nalaos lang amin ti panagayat ko kan ka. Katjak kayat amapukaw ka. Philip, kasano da ito yan? Masiguga ko. Anya ko matipagdanagan. Adamat. Saan ka apanawan? Diyak nga rod ang muno kasano nga ibaga kadananang kantatang. Lumabutang ka mangibaga kadakwada. Oh, di agawid ta. Tasyak ti makisango kadakwada. Agpaiso? Wen, apay kit dinasaan. Tapno saan mo apagproblemaan day ta panagsikog mo. Agyaman nak, Philip. Nakabailan nak atakderan. Anya ti kayat asawan da ito'y kem. Apay nga dakadwam alalaki. Tatang, nanang, iso ni Philip. Iso ti ama ti agbalin amay kadwa nga anak ko. Anya? Kinalaat na kami iti dayta. Di mo imbagbaga anak kirelasyon ka manan iti maikadwagon daway. Nana, tata. Agin inayat kami iti anak yo. Kat nakasagana ak atakderan ti putot kenkwana. Baro ka kadipay. Tata, baro apay. Kat mabalin ko nga ikasar ti anak yo. Saan mi pa nagtungtungan day tabanag? Pagsaritaan minto apaman ang makapagpas ngayak, tatang, nanang. Ala, makambo kayong around. No kasta, ti kayat siya. Di kay madanaga, nana. Tadyak baybay anti anak yo. Anak, kaya't ko ngayam amukan ka ni Titom a Philip. Hi, Tito. Ay, yan. Siyak ti agbalin amay kadwang amam. Iswati kayat ko, awagan nak iti papa. Ha? Agpaiso ka di, mama? Awagak ka no iti papa? Wen anak, apay, di mo ka di kayat? Kayat ko mama. Siyak lang ti awan papa na iti pagadalan. Ita, adamot langan. Yung agpakada kami matlaang kini papam a Philip, wen. Agsubli kami manan iti trabaho mi. Sana bale, taagawid kaming tumanan, ha? Sige, mama. Purayak tumanan ti panagawid yo. Dakailan ti dyan mo. Uray san ka pailang agtrabaho. Dito'y kalatan balay. Tasyak pailang ti agpasada. Kabailak pay. Sa anak ama exercise no dituyak latan balay. Adayo pa'y mati due date ko. Makamu ka nga rod. Ngum namarik na mamarigatan ka. Sumardang ka pailang agtrabaho.
Wen, di na ka di pa kadanagan. Kabailak ti bagi. Philip, agring ka. Agsakitan ti tiyan ko. Aganak ka kon. Aganakan? Sige, taipan kay ospital. Alam, tibag anak ka para baw itilamisaan. Sige, Juan. Ala, umay kan. Taitaray kan sa ospital. Nasayatan na kariin kan. Apa kastoy ti itsura ti anak mo? Kim. Apay, anya ti tsura na. Kita basi ti may saasa ka na. Kan... Apa yung dagito'y ramay na? Nagababa. Diyos ko, apay akas na ti tsura ni baby. Ala, agpapigsa ka. Tagawid tayo. Jack Macklon. Ti itsura ti anak ko. Anya nga rin ti maaramidan ta. No iso ti imparabor ti apo kadata. Awanan ta kumaasi pupuso, Philip. Saan? Jack Macklon. Saan gwapo ko deta? Anya ka magdan, Philip. Imbes ko maapatib karam tiriknak. Ngam saan mat, ad-adda umpay timang pasakit itiriknak. Ado siguro ti lalaki. Iso agas ta ti nagbanagan ti anak mo. Saan gwapo to deta? Awanan kay tibain! Paano ka? Saan ko ka sa pulang tigaskan ka? Awanan kay tibain! Agyaman akta sinarungkaran na tito'y balay mate. Aglalaok ti marikrik na kita. Nagsakit tinakam ko. Kastoy lang arudan ti sasaadan ti anak ko. Ngamsan pa'y amawat ti ama na ti kasta kasasaad na. Maasyanak unay kan ka, galing. Kasano ka itan? Kaya't ko ti manangdan iti agaw-awir iti anak ko. Tapno makatrabaho aklat na. O sige, ibaon ko ni Joanne dito'y. Panggap ko matlangan a pagawidan. Nadakpil mo't ti awiran na nga anak ko. Imbag dayjay, taamamok, kan talaga ang mapagtalagan. Alaman nga ron, katagyaman na ka. Joanne, numabalin. Diyak kaya't nga i-battle feeding ti anak ko. Iso na panunot ko, apakargaan ti kama ijay pwesto. Uray kurtinaan laang. Iso ti pagyanan nyo kini baby. Ken ijayak matan nga agpa-breastfeed. Agsinublat talatan nga agaw-awir ken aglako. Kat, si kalata amanang. Apay, talaga ka di asaanan nga agsubli ti asawam? Saan? Pinapanaw ko taawan serbina nga asawa. Manang, nadlaw ko man. Iti mano abulan a sumursurot kami ka ni baby ije pwestom. Immado ti kostomar mo. Jay matan pwestom ti kapigsahan ka dagiti agpwes-pwesto ijay. Nadlaw umat gayam dayta. Kunak no siyak laang tinakadlaw. Nakadkadlaw mo't ngamin manang. Nagpigsa di pwestom. Diyak man amo. Kun kunak pa'y ngarod iti bagi. Aswerte ni baby kanya. Wan nga pa'y sumanang. Ama nga no swerte di anak mo. Sa anak man aswerte iti ama na, ngem na swerte ak iti anak ko. Nanang, kayat ko tagpatakder iti bukod ko abalay. Addan nagatang ko alote. Ket no makaipatakderak to, kayat ko nga agdeden nata yon. Kat nasaya at anak ko. Kat ni Philip, saan na nagpakpakitakan ka? Ay nananang, saan tayon apagsaritaan day di a tao? Agburak lang ti darak no malagip ko. Una yun ayan ay di tao. Di na maawat nga da diferensya ti anak yo. Ngarud
Imbes ko mga iso ti kang runaan ang makaawat iti putot na. Ngam saan mat, tatinalikodan na. Bay ako. Sana ba? Tada kami ang makaawat ka, iti sasaadang. Dayta ti pagyamyamanak unay iti Diyos, nanang. Kumusta ka na, Kim? Nagpuskol maten ti rupang nagpakita pa'y kanyak. Anya ti masapol mo, ha? Pakawanan na ko, ma. Ngam iti iya dayok. Saan nakapagtalnaan ti konsensya ka? Kanayon ko ang malaglagit ti anak ta. Kaya't ko kumamakita. Anya? Pues, saan mon amakita? Gaputa sipod pinanawan na kami. Arig na pinatay mon ti anak mo. Gaputa saan mo amawat? Pakawanan na ko, ma. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Tapno may pariknat ti panagayat. Kan pamatag ko iti anak ta. Saan kan akasapulan iti biyag ko, Philip? Agbiag kami nga uray awan ka. Iso apang nga asim. Daytoy kuman ti maudi apanagparang mo kanyak. Agyaman akpagayam, Kim, iti daytoy akapadasan. Saan mo arikpan ti puso may papanken ayat? Ket ni Philip, mabalin mo met nga ikan iti gundaway amang ipakita iti pamatag. Ken panagayat na kada kayo, iti anak na. Gapo iti kasta asasaadan ti anak mo, kasapulan na tinasudi apamatag ti naganak. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Kim. Adinan inlanad ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingay di tinaga na Sheena, manipod syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak, idiagtawanak, iti 17 ngem dito'y kumat anapadasan tinasaktan, iti kastaunay. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Sheena. Dito'y drama tayo. Dear Mr. Lonely. Mabalik ka di akaduan na intun bigat? Total, Sabado mo, Sheena. Sige, kasarado mati karinderya ni Antik apag side line na iti Sabado kan Domingo. Apag isungarod. Kawisan ka, taagkasar ti may isang antik. Doon namin kadok amapan. Okay, day talagayam. Anya nga oras amapan taayan. Ijay tatlon ang mga aldaw. Ah? Okay nga ron. O sige, dagasan kan tulatan ijay balayo. Bunggan samat nga minti kasar ni Antim. Nagado a tao. Wan na ron. Jackmot ni nang nama akastoy gayam kaado ti tao. Ay, Erika! Oh, James! Kadakamat gayam dito insan. Asino ti kadwam? Kadwak ni Papa. Namatay di abanda. Makininom. Wan gayam. Iso ni Sheena, best friend ko. Sheena ni James, kasinsin ko. Hi, Sheena. Hi. Managbabayin sa mo to'y kadwa minsan. Ha? Ala, mapangkaywag tugaw iti deji alam saan. Tasyak ti makam mo, ang mapan mangala iti makan. Alaman nga ron insan. Nagado at tao. Dito iti pagtugawan ta. Tadi ti matimbagan ni insan James sa pagtugawan ta. Kapit ano ni James tinagkasal? Antin lang. Ni mother ko, kan si mother ni James, agkabsat. Inaudi mo takabsat na tinagkasat.
ngam ti mother ni James, awan ditoy, ada iji abroad. Kasta ka di. Ato ti makan. Ala, mangan kayon. Oh, apay ada ka nila ang timangan ngay. Nalpas kami ni Papa anangan. Ala, mangan kayo kit din. Di kagbabain, Sheena. Amom ka di. Nagpaiduma ti pintas mo. Bulero matgayam ti kasinsin. Saan abulero dayta? Kanam mo? Italaan anang kung ada babae at dinayaw na ti kinapintas na. Buli nga min dayta kasinsin ko. Uy, madilay ta nga ibagbaga minsan. Abangan nuan niya pa'y ti panunutan ti gayim mo. Agpaiso ti ibagbagakan niya. Ala, mangan kayo kit din. Dito kayo pa lang Tainak mga alay ti drinks yo. Ang kursonada na ka man ni James akasinsin ko. Pagkunaaman. Itala ang nakita ka nag-interest iti babae. Basketball player iti pagadalan da. Ado ti ag-crush kan kwa na. Saan na matapanpansinan ida? Sikat nga rod iti pagadalan da. Wan, ngam ti pagbilibak iti dayta kasinsin ko. Na abilidad, uray iti abroad ti ayan ti inana. Amo na ti ag-sideline. Kaslamat lakkan ka nalaing ka nga ag-sideline. Kaya't na ngamin nga da extra money na akanayon. Imbag tapalubusan ti inana. Maragsakan paiket din ni auntie taam mo kano ti anak na ti agtrabaho. Amo na ti rigat ti agbiro kiti kwarta. Agyaman aksina. Tay manugot ka nga agkita ta. Namiss ko nga mintimangan iti day ka restaurant. Dito iti paborito apang panganan no adda kwarta. Agpada tagayam. Imbagman, tasanda ka abiro ka ni Jebalayo. Siyempre, orasan ti panag-aawid, manipod school. Laking lola ak ngamin. Saan ang na-istrikto ni lola kanya? Ti amuna, adda raket ko. Iso asa anak pa'y anagawid. Sika, saan da ka abirukan? Ni papalang ti kadwa ka. Alas 7, asumangpat ije balay. Iswarum bang asakbay nga alas 7, adakon ije balay. Namsaan nga istrikto ni papa. Basta't importante, agpakadak. No kasta, agpadate. Ngamin, saan mat ang na-istrikto ni lola? Palubusan nak iti amin na kayat ko apapanan. Ay, numalpas ta amangan. Sa dino ti kayat mo apapanan ta. Awan matang ti kayat ko apapanan. Sika no adapay kayat mo apapanan. Sige, sumurot ka niya kan dun madamdama. Tabuyaan ta ti sunset. Kalpasan na, itulog kanto. Itala ang ibagam, arimwar kayo gayam iti kasinsin ko. Kanya day jay, date? Uy, sana. Rinabiing amin nga agchat kanya. Idi kwan, inawis nak amangan iti paborito na kano a restaurant. Dinamag ko no sa dino. Iti mat gayang paborito apanganan, iso ngay manugot So, getting to know each other kayo, kasjay? Kaslakas jayan. Ay, sos! Niinsan ko gayam ti type mo. Idin to tanong ni Joseph, di mo panpansinan. Oray na bayag na kan ngaw-awisan amapanmangan. Ay, jakman amo. No apay akas la komportable ak no ni James ti kadwak. Astig ngamin. Kun jay tipo asaan nakaabaybayan. Di mo ibaga nga, in love kan? In love agad? Saan mo't nga garaaram? Friends kami lang niya. Makit-kitak namin kadagiti matam nga in love ka, girl. Nagtala ka man. Tama nga numakudot ka. Mabalin mo matgahan ti Romar. Apaya ka na nakapayan no agawisak. Ay, kwa. Pasensya kan. Ni James ti kursunadan? Saan mo't ngiti dayta? Kasla mabainak amang paay. Gaputa kasinsin ni Erika. Sapay ko ma. Taddan tumot oras mo kanyak. Inton awisan ka manan ngagpasyar.
Joseph, jak pa'y ngamin kaya ti sumrak iti relasyon. Sika, agar-aram ka. Ngam ni James, saan nga agar-aram? Ha? Friends kami laang. Inawis na klaamangan. Ha? Siyempre, nabayag mat sa anak anangan itirwar. Iswasin murot na. Saan mat aday-day dyan? Kastaya? Sige, maawata. Ang sa anak lata maawanan iti namnama. Kat ipalubos mo ko ma. Nga agaramakan ka. Mabalin ka di nga awisan kayo kan ni Erika? Intun malpas ti klase yo? Sa dino? Jay balay. Birthday ngamin. Kat adabasit sa gana. Apay adi mo yung bagbaga. Tapno nakagata nga kumaiti regalo kan ka. Umanayon ti iyo umay mo. Kas regalom kanyak. Sikat talaga. Basta, namnamaag ti iyo umay mo ha. Amumatan ni Erika ay Jay balay. Isung agkuyog kayon to. O sige, umay kami apaman amalpas ti klase. Ginakno ado ti bisita, basit lagayam. Dagiti lang importante iti biyag ko ti inhawis ko. Umay ka. Yamam mo ka ni Papa. Saan nga ta nakababain? Saan? Yamam mo ka kas may sa agayam. Saan a girlfriend? Sikat talaga. Puro ka kalukwan. Sige man lang. Papa, yamam mo kanda kayo ti baro a friend ko. Saan nyo pa nakikita? Iso ni Sheena. Sheena. Iso ni Papa. Nice meeting you, balasang ko. Nice meeting you, Matse. Ala, mangan kayon. James, si kanti makamo kadakwada, ha? Wan, Papa. Oh, anya iti feeling nga inyam-am muna ka, kan ni Papa na. Saan ka man nga OA dito? Para yam-am mo lang. Anya nga'y kumatirumbang amarik na. Saan ka kadi amakilkilig? Agner-nervyos ang kanya. Ha? Apay man? Ay, jaka mo. Kasla pa nagrit na. Adda madi nga ibaga ti amana. Anya kumamat ngay. Saan anaungat ni Papa na? Nagsingpat tupay kadagiti parkada ni James. Kasta ka di? Wan. Saan anaturad ni James amang yam-amukan ka no amuna anaungat ni Uncle? Apay kastoy matan ti marikrik na kini James. Naragsakak no kadkadwak. Mailiwak no saan ko ang makikita. Anya nga ta daytoy. Daytoy nga tatibag-bagada api love. Ay, ada nag-text. Ni James. Good night. Thank you, iti umayo. Reply. Awan anyaman na. Good night, Matt. And happy birthday, manan. Isan kon. Diyos ko. No anyaman day ka amarikrik na. Da kayo na kumanti makaamo. Sapay ko ma, tasaan ko apakaisagmakan. Tulungan dak na niya tirumbang nga aramida. Uy, nagreplyan. Kaya ko nakita tamanan ijay restaurant apang pangananta. Intun bigat numalpas ti klase. Adda kayat ko nga ibagaken ka. Replyan. Sige. See you. Aday ka, naisend kon. Ay, maturog akit din. Itatagdatan dito eh. Anya di ko nang maibagang kanya. Sapay ko ma, tadi nakagura. Kanya nga min ayat ibagam. Ay-ayatan ka, Sheena. Ha? Apenas daw ka. Saan ka kadi mamati?
Da kadimot panagayat mo kaniyak, Sheena. Aklonak, James. Adamat panagayat ko kan ka. Nukasta, girlfriend ka nga Rodan? Sige, girlfriend na kon. Anya? Sinong bata mon adagos ni insan ko? Wala, nabayag mo't nagkadkadwa kami. Kat magustuak mo't ugali na. Kan itinabayag apa nagkuykuyog mi. Nariknak mo't nga agayatak kan kuana. Hay, sika talaga. 17 mo pa'y laang nga maadan boyfriend mo. Si kamat. Diyak mo't nga minnamnamain ang makarik na ak iti kasing-sing mo. Kat, anya, itirik na ti adda boyfriend na. Submit ko di assignment ko. Diyak ka mo. Basta mayat ti adda ka text na. Taadda mang tetext kan ka iti pinigat. Kan, sakpay ang maturog ka. Ay, kaano nga tamot ang mapadasak ti maaldaan iti boyfriend? Kat, song batang nga minon ani George nga agar-aram kan ka. Saan ko akurso nada day chay? Nakalaslas to. Apay ang masapol nga agpakada ka kanya. Kat ko namad akakabagyam ti kadwam. Siyempre, ibagakan ka ha. Tama nga nubiro ka nak. Simangtod kami ti kapsat ni Papa nagapoy di abroad. Katag pauting. Ay katwan mapan ka tapno makaaliwaksay ka. Mayat ko man katwa ka. Mabainak. Pasensya ka na. No saan ta matuloy itinagpulagan ta. Sana balay. Pumawi akto inton sumang patak. Wan, di nakpakadanagan. Basta agan-anad ka ha. Wen, sige nga Rod. Tagrubata kon. Sige, bye. Apay parparbangon nga umawawag ka. Makaturturog ak pa'y laang. Mabitang. Agsangsangit ka? Ada nga midakas adamag, Sheena. Anya dayta. Pawid ka nun ta insan ko, anagapoy ti outing. Naawanan iti preno, tinagluganan ta. May isa ni insan ko kagagiti natay. Anya, agpaiso ka diti ibagbagam? Sigurado ka di, Erika? Dinamag ko mismo ka ni Uncle. Uwan ka no. Diyos ko, anya day tadamag. Kasladyak pa dyan nga awanan ni James. Kasano akitan? Apay ang pinanawan nakmatan. Nagsaor matan ni James. Kalpasan na pinayat na pinanawan naklatan ngag may sa. Apay! Aging gaita, marigata nakpailaeng nga ag-move on, Mr. Lonely. Sunset idi, tikay kayat may abuy-buyaan kini James. Katunggal madanon ti malam, kanayo nak amapan iti lugar nga ayuyang mi. Agyamanak, iting kay panang idrama, iti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Sheena. Sheena pagayam ko, agyamanak iti daytoy apakasaritaam. Ket ti makunak, rumbang laeng nga ag-move on ka. Ubing kapay, ket adupay tinasaya at amabali na mapasamak iti biyag mo. Adupay ti mamamom. Saan amabalin nga agpaitali kalatan iti kasta a sitwasyon. Buano papagayam, ingkay nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged iti naga na Sheena, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalica, kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear
Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiyag ita ket naggapo. Iti pagayam ang nagpailingad itinagan ha Lucas, Manipod, Ilocos Norte. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nairurumanak iti panagriknak. Isut gapuna atim mangkenen ti pusok. Buano papagayam, intay dringgan ti pakasaritaan ni Lucas dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Anya kayo matan manong? Pinagpasturan nyo matan iti kalding tinagmulaak. Pasensya ka na din ko. Nakabulos matgayam jay kalding ngayon wayway ni Ethan. Sana bale? Agtubo pa'y mat dagiti kamote makinan na. Ngam maitantan ti panagbagasda no kasta. No asino pa'y tawan may tultulong na, isupay mo't timang perwisyo. Ulitak ti akid daw iti pasensya, nanang. Kan saan kayo amadanagan? At dantulat ta ka di mabiro kak at trabaho. May kan kayong tumot lang iti igatang yo iti agas yo. Day talangan tinamnamaam, no adda mangayap kan kang agkarpintiraw. Katanya ngay nga rod, nanang. Awan mo't tinalawa at talunin tayo adaga. Sa anak mo't akas kini Julian, anak kaadal, isong adda trabaho na. Kat, day tati makagapong apalan nak? Kat dadaalan yung matandag iti mulak? Saan nga rod anay igagara, ading ko? Unay mo ti panagsasaw ni nanang mo, kanti kapsat mo kan kalakay. Kasla saan da kaakap-kapinan ni. Isong nga rod anay sakit tinakam ko. Gamawan mo't nga rod maramidak. Nagrigat mo't ngamin ti biyag tayo. Isungawan ti maitad ko kininanang akwarta. Ala, agan anos kalakay. Barang adan to mangayabkan kang agtrabaho. Day tati kanayon ko nga ikarkararag bakat. Jay adda kumamot mangayab kanyak iti diretso at trabaho. Tapno makaginawa tayo mat basit. Ading, ipagod mo kumamot dagiti manok mo. Ibusan damat dagiti dawa ti pagay ko. Saan ka man nga agin bubos, manong? Tasyak ti makatultulong kan ni nanang. Kasano nga ibaga mga ipagod ko? Kasano da nga rod ang makasapol iti kananda no nakapagod da? Kat ikam ida iti kananda ah. Agmalmalam nga addaak iti trabaho. Asino nga iti baunak amang pakan? Idinto ta ka. Awan mo ti aramidam dito'y balay. Oh, di bantayam nga agmalmalam dagiti bagay mo. Tapno saan akanan dagiti manok ko? Ipakpakaasi ako man mabalin. Ay ngamno di mo kayat, bayam harudan. Tapno saan nga iso ti pagapaan tamanen. Nagapuan bakit? Napanak nagbirok iti pagtrabaho ak iti ili, lakay. Agtrabaho ka? Wan, kat adda na biro ka. Sana bali, tadakkel mo to ni Ethan. Sa bagay. Kat, kaano ka nga rod amang rugingay? Inton bigatan Nasayat mo't nga rod. Isupay ti mabirukam. Nasayata si Mang Patkan bakit? At na nagayab kanyak nagtrabaho. Dakkel a project da ito'y. So nalaeng, tay jay San Fernando. Kat ano sa mun alakay? Wen, ijay kami barak sa maturog. Sabado, wano, Domingon to inton makawidak. Imbag mo tadang trabaho. Tapno matulungan tumatiinan. Tapno saan da ka tagtagibasitan. Manong! Umay ka man dito'y! Ni matulyan day chay. Apay nga ta. Mabit lang Inak man kitaan. Apay ka di hulyan ading ko. Mapukpukaw ti duldulin ko akwarta. Awan sa bali nga imunag dito'y balay. No saan ati anak mo? Umay makibuybuya iti TV. Ethan, ada ka di inalam akwarta? Nanang, bagak matan. Awan ti inalala. Sana siya tinangala. Gapo iti kinarigat ti biyagyo. Iba unyon ti anak yung agtakaw. Uray marigrigat kami laing, nanang. Saan kami ngagtatakaw? Saan nyo apagbalinan ngagtatakaw ti apo ko yo? Takadaraan nyo dahi tapapabasulen nyo ngagtatakaw. Awanan ka iti mudo nga inanak. Bugbugkawan na kidain! Nanang, inumpadak.
Ala, nanang. Gusto daytan. Tamangan nuan niya pa iti mapasama kada kayo. Tandaanan nyo, makapadakas kada kayo ti agungat. Kat si kamot manong. No addadakas ang mapasama ka ni nanang. Basol mo. Sikat imang patay kanyak. Katak no awanan ti problema. Pumanaw kay ti sular ko. Saan kayo akasapulan? Sige. Pumanaw kami. Total, saan matlaang nga anak ti trato yo kanyak? Katlipaten dakmatan nga anak, manipod ita. Ngam Lucas. Umay kayon. Agawid tayon. Agputno ka anak ko. Nagtakaw ka kadi, ha? Nanang, saan ko ang marami dayta? Awan tinagtakaw ko. Diyak pa napadasan tinagtakaw. Jackpot siya na maaramid ti anak na ti agtakaw. Nasaysayatan na pumanaw tayon. Ala, mapan mo kasarita ni nanang mo. Agkid daw kay iti uray basit lang asular. Ang mabalin tayo apangyalisan dito'y balay tayo. Pagbaga kung to'y balay tayo, ialis tayon. Kailalamat na ito'y. Pakakitaam idinapigsapay ti birok mo. Nuamukla ko maapapanawan na tayo matlaang ni nanang. Saan ko man adito iti nang ipatakdarak iti balay? Sige, tamapan ko ka sa uninanang. Patsak nga umanugot day jay. Pasensya kayo nanang ha. Idardaras ko ti agarami diti uray kalapaw paila nga pag naidan mi. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Talaga nga mingawan asiti inakanyak. Ay, ayos laeng, Barok. Ado pa'y ti kayo di tasirok ti balay. Uray alaang mo, no kasapulam. Ay, alaman nga rod nanang. Imbag kayo pa'y. Tamaasi kayo kada kami. Ngamok matirigat, Barok. Kasta kami mat itiday di asawag. Narigat mo ti panagbiyak mi. Ken, anak ko ti asawa. Iso atulungan kayo, ha? Di kay madanagan nanang. Numalpas ko lakit dito ipatpatakder ko akalapaw mi. At daagur uray at trabaho. Matulungan kayon tumet. Sa anak, ba't nga daw-dawat iti supapa, Barok? Makitak lakit di ang naging awat ibiyagyaw. Naragsak ako. Nalpas matlaangan ti kalapaw tayo, bakit? Agpakada akon. Mapana kon iti pagtrabahwak. Agan anat kalakay. Anadam ti bagim, ha? Uray si kamet Saan ka unay nga agpakpakarabi iti trabaho? Narigatan. Kadag may saka nga agawid. At dayo pa'y matipagnaam. Awan mo tinaluko at tao dito'y lugar tayo, lakay. Sa bagay, ang awan kastay agan anad. Lakay, medyo dakalan tinaurnong ko. Kasano kat duwata mat nga agtrab-trabaho. Amangan mo kaya't ngun apadakalan to'y kalapaw ta. Tsak pa'y masango. Mabayag pa'y amalpas ti trabaho mi. Urnungam latan dagitit itad ko akwarta. Padakkalan tanto ti kalapaw ta. Inton malpas da ito'y trabaho mi. Aywan gayam. Birthday ni nanang inton umay alawas. Agawid kanto Kasta ka di. Apag iso nga rod. Saan mo nga ilaklako jay may sa atarakan ta ababoy Tarjenta inton birthday ni nanang mo. Anya? Partsem jay tarakanta? Katuen ado mati ka roba. Ayabam to amin ida. Panagyaman ko kininanang mo day jay. Kan kastamot ten akayat ko nga iparabor ti basit na masapsapulak. Tabareng dakdakkel to ti supapak na. Alaman laangan, no iso ti pakaragsakam, lakay. Dahito, iti pa-birthday kada kayo, nanang. Kas panagyaman kumetan kadagiti amin atulong yo kada kami. Ay na, sobra-sobra mo't da ito, Barok. Ay, maragsakan na. Gaputa, itala ang mapadasak ti aghanda. Iti kastoy kabungga. Agyaman ako na, Barok. Awanan yaman na, nanang. Ne, at agsangpat a bisita. Nakayon timang sabat kada kuada. Ipagayo ang mga damat Ay, wan Barok. Sige, panawan kayo pa ititaw. Lakay. Nalipatak mo tal abinagaan ni nanang mo. Adan sa amin dito'y dagiti kaarubad balaksit iti kapsat mo ko ni nana. Awan bibiyang kon katakwada. Sakmat imbaga nga imbitar mida.
Ngam kasda nagmadiman. Amo da nagparti ka. Ngam saan mo nga inayaban ida? Saan ka di pinapanaw da tayo? Saan mo ka din amalagib daytan? Lipaton mong dayjay lakay. Di na patag, napintasan ti kasasaad ta. Makaamiris na tulat ta akam mali ti naramid da. Saan? Jak to malipatan ti naramid da kanyak. Kasla imbelang da kun iti kasjay nga inaramid da. Tatang, nasabat ko itay ni Apong Lydia. Kat, anya man ang timbagbaganakin ka. Saan na nga imbaga, nga damanin na pukaw a kwartada, kat pabasulan da ka manin? Saan, tatang? Dinamag na. No agpaiso a birthday ni Apong Winang idikalman. Kat, anya timbagam? Wan, kunak Dinamag na pay, no sikati nagpaparti iti baboy. Anya timbagam? Wan, kunak manan na. Kat, anya ita? Siguro, umapal ita dayjay. Iso kuma, tinaipartyan iti baboy. No saan na tayo apinapanaw? Amuyo ka di tatang. Nagsingpat itay nakisaw kanyak. Saan na nakaslay di? Aka na yung nakabugbugtakan. Talaga akas tati ugali tinalaing a tao. No adda kayat da. Simingpat kagaya man bakit? Anda nga kita. Prutas, kan agluto akman iti bulalo. Nabayag namin asaan tayo ang nagsida iti bulalo. Kastaya, mayat Ne, talumat asupot na gito'y prutas. Wen lakay, kukuha tayo day tamaysa. Kukuha mo't ni nanang day tamaysa asupot. Kan, itad kumot ka ni nanang mo day tamaysa. Napananaya di anak mo, ta ibaon ko amang ipan ka dagita a prutas. Asino tinagko na nga ikam dagiti at tao? Ni nanang mula ang ti ikam. Lucas, saan ka matan nga agkurkurang? Saan mo kumamot nga imutan ti bukod mo nga ina? Katsyak nga anak da. Anya ti naramid na kanya kiti. Nasayat ka di ti naramid na? Nalaka ka matan na makalipat? Bay-bayam ka din. Pakitaam lat na iti nasayaat. Taagbabawin tumutlaang iti naramid na kan ka. Basta, nasakit pa'y laang tinakam ko kadakwada. Anya adakas nga angin tinang iturungkan ka dito'y Julian. Huwag amin manong. Nagrikapan ti kumpanya pagtrabawak. Kat anya ita? Maditirik na ni nanang. Saan ko nga na maikat gatangan iti maintenance na. Umasindaga kumakan ka. Tas ikapay lang ti gumatang iti agas na. Kan numabalin. Ibanta ko maiti doktor. At damat lagay masapol yung kanyak. Idi, naglalastog kayo akaslawan kasapulan yung kanyak. Pinapanaw dak, akasla sa anak akamang ti pamilya. Manong, pakawanan na kami kuma. Lipatan tayo kuman tinapalabas. Ipagpagapumla kumakan ni nanang. Kaya't ko pa'y nga agbyang ni nanang itinapaot. Pasensyakan, awan maitulong ko kada kayo. Sika ti paborito ni nanang nga anak. Isu akargom ni nanang. Sige nga rod, manong. Agpatuloy ako na. Kat pasensya ka na no nadisturbo ka. Ano ka di mapaspasamak kan ka, Lucas? Saan nakas na tingali ti sigod a Lucas ang amamok? Punasan ko matigura iti barukong mo. Sakbay amala daw ti amin. Tsaka mo, nga maging gaita. Sana mapukaw iti lagip ko ti panangirurumunda kanyak idi. Iso nga agibalbales ka. Sika ti addaan ita. Kat awananda. Saan mo kumamot atuladan ti naramid akan ka idi? Tano aramidam da ita? Awan mo't laangan ti nagdudumaan nyo. Danggan na kumamot nga asawam. Agbabawi kan tumutlaang no adadakas ang mapasamak iti inam. Sige. Ipagpagapukan kang asawak. Aramidag ti pagayatam. Gaputay ayatan ka. Jak kayat ngagsakit tinakam mo kanyak. Ne, manong, si Maruno kamat. Irubuat mo ni nanang, tay pantay di ospital. Agyaman ak manong.
Kung akon kat, addaan ka itinasayata pa nagpuspuso. Ti asawak ti pagyamanam. Gaputa isuti ng pilit kanyak. Uray pay, gaputa imay ka. Kaya't asawan ta, napatagninanang kan ka. Ita, nasaya at ang titrato da kanyak, Mr. Lonely. Simaya at matan ti kasasaad ti inak. Kat ita, naikat matan ti gura iti barukong ko. Gapu iti agtultuloy apan ang bagbaga kanyak ti asawak. Daytoy man ti pakasaritaak. Tuy pagayam mo, Lucas. Agyaman ak pagayam Lucas iti daytoy apakasaritaam. Nagasat ka iti asawam. Gapu taam muna ka nga isuro iti nasayaat. Kasta ti rumbang iti agasawa. Agtinulong, agbinagbaga, ken agpinnalagip, no addat makalipat. Bueno papagayam, ingkay nangigan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lucas, manipod Ilocos Norte. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kaninsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin. Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon tayo ikanbiyag ita kat naggapo. Iti pagayam ang nagpailinga di tinagan Agavita, iti syudad ti Baguio. Kastoy man ti kunana, nagbaba iti asawak Mr. Lonely, ngem gapo iti panagayat ko kenkwana, inibturak amin asakit. Buano papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Gavita, dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Kanayon kalata maladaw nga agawin. Kanayon ka diti overtime yo. Kasla imposible matdaytan, Arturo. Pangasim Gavita. Di ka manen mangrugi. Kaya't kunti agin na tanaban nugak. Saan ka amangan? Saan ka mabisin? Saan ka amabisin? Wano? Nangan kayon. Sinong mati kaduak anangan? Diyak amukan ka. Apay asyak ti pagdamagam. Awan ka na sa makisaritakan ka. Ita ka man langan. Saan kumamot apo may suti atap ko iti asawag? Ngam, napigsa ti atap ko nga adda babae na. Dakkal tinagbaliwan na. Kasla jak maaklon nga adda babae iti asawag. Jak lakid di maawat nga adda kainagaw ko kenkwana. Ngam saan nga agpaabak. Jak itulok ang maagaw dati asawak. Anya nga ta ti aramidag. Tapno maamwak no adda babae iti asawak. Anya nga ta, no surutak iti naliman. Tulungan na ko maading ko. Apay ayamanang. Talaga anapigsa ti atap ko nga adda babae ni Arturo. Kaya't ko asurutan iti amin apapanan na. Kat? Tangay amom tagmaneho? Kan adalugan mo? Duwata ko ma amang surot kan kwa na. Sige, kaduan ka. Ngam no adda matakwatam. Saan ka kumanga agbalin a violente? Agkalma ka laang. Kat panunutom anaimbag. No anya tirumbang nga aramidam. Kasta talaga ti aramidak, Celine. Dayjay, romwaran iti opisina da. Mapanan iti lugan na. Talaga nakasagana kan iti maamwam manang? Saan nakapakadanagan silin? Kabailak a kontrolan ti bagik. Nabayag ka din amadmadlaw mo nga babae na? Manumot ka na bulan Open ka di kan ka ti cellphone na? Wan. Ngam anya ti amok ngay. No anda sa bali a cellphone na. Kat ilamlamang na laang itilugan na. Sabagay, mabalin mo takas na. Oh, Dayjay.
Limugan na ni iti kutsena. Sige, surutan ta. Anya ti desisyon mo itama ng tanamwamon tipod no? Kas na ko naman. Panunutok pa'y anaimbag. Naalaam ka di iti ladawan, pati ti isasarat da iti hotel? Uwan, Celine. Okay ka lang, manang. Uwan. Saan nakapakadanakan? Papanantangarudan. Itulod ka ka din? Saan pa'y? Kaya't ko ti aginom. Kadwaan na ka. No saan nakakadwaan nga aginom? Uray agpay may sa aklatan. Ay, o sige, kadoon ka. Amangan no anyapay, ti mapasamakan ka. Nagkapwam? Apay aparbangon na sumangpat ka. Kat nabartag ka. Ay, kita? Nagkapwam kunak. Sika? Sa dino tinagapwam? Sika ti pagdamdamagak. Sumbatan nagpango mo na! Sumbatan! Inawis nak ti katrabahwak. Birthday ti anak na. Sigurado ka? Iti, dayta nga ibagbagam? Ha? Saan ka mamati? Mamati aklatan? Konsensya mo? Nool-ol budanak. Sika ti agbas basol. Sana siya. Kat sika. Sa dino tinagapwam. Inawis ko ni Celine. Napan kami nagginom. Gamin. Nasakit tinagam ko. Iti ka na yun napan nakaladaw mo nga gawid. Hello? Hello, Kapita. Tama pa sinong batang tiyawag ko. Siko, kanayon ka busy. At saan nakamasong batan? Pasensya kan, batch. Talaga busy aklaan. Ngam itangamin nga ada problema. Kaya't kung ada kasarsaritak. Hindi problema. Ay, jak amo narumbang ama-amwam daytoy. Nakababain. Ngam kasla jak kabaulan na sulsulwan daytoy a problema. Saan ko asul-sulwan dito? Sige, ibagakan ka. Ngam secret lang daytoy. Saan mo nga ibagbaga ka dagiti daddo maabatch ta? Naduktalak nga adda babae iti asawa. Iti dantang kinapos mo. Plano mo na? Awan pa'y planok. Jak amo na niya ti rumba nga aramidag. Milyo. Jak kaya't amapukaw ko ti asawa. Mo. Amakan mo sa puling please. Sige, pagbigyan ka iti dayta nga awis mo. Rumarak, Elena. Kat i-text nak no sumangpat ni dadim, Sa dino ti papanan nyo, mami? Adala ang sa bata ka batchmate ko. Nabayagan na saan kami ang nagkita. Italaang manan. O sige nga rod, mami. E-text kayo no sumangpatan ni daddy. Saan mo aliplipatan ti mangi text kanyak, ha? Wen, mami. Saan na kumanga insukat idikan ni Arto? Saan ka kumanga ag problema ita, agasta? Nabayagan na pasamak na ito. Saan ka ko man napagtungtong? At data dito may hitap na relax. Saan ka't apagtungtungan tinapalapas, Milyo? Okay. Kat, anya nga ruti plano nita? Bye-bye amlatan, aluklok pun nakati asawam? Kaya't ko kuma ama ka amiris. Kat iso amis mo timang isartang idir alamidan. Kasanon, no saan na sumardan? Di tanto siguro ngagdesisyon nak. Pagpilyak. No asino ti pilyan na kada kami iti babae. Okay, makamuka. Basta daklaan dito eh. Makasapulang. Anytime, no kasapulang ti kasarsarita, at daklaan dito eh.
Mabait na. Adawag ko. Ha? Di anak ko. Mabait lang. Tasong bata. Ne, masansan mo ta na marabyan kang agawid. Ita, among ka din tirik na ti agur-uray nga asawa. Anya ka diti pagkaskastaam. Damagam iti bakim. Makamu ka, no dahi ti kayat mong aramidan iti biyag mo. Tamakam mo kamatan iti biyag mo, kasta ka di? Aramidan mo ti kayat mong aramidan, kasta ka di? Wan, no dahi ti ammom. Ti ammom ka di kat saan ko nga ammo ti aramidam? Anya ti kayat mo asawan? Mabit lang, ha? Oh, kitaham dagiti aladawan. Nangalaam ka dagito'y aladawan. Malagip mo idikunak nga inayabak ni Celine a naginom kami. Sinurot da ka iti daydi ka nito. Kat dita ang naalak dagit aladawan nyo iti babain. Anya? Ita, saan kan ang makapaglibak? Balaagan ka, Arthur. Isardang mo day tangar aramidam. No saan mo akayat amarakrak ti pamilyata. Mami, anya ka diti mapaspasamak kada kayo ka ni Daddy. Agpaiso ka diti nangag ko idirabii. Nga adda babae ni Daddy. Sana rumbang anangag mo dagi jay anak. Pasensya ka lakuman. Ngam saan ka kumaama-apektaran, ha? Tikit di pa nagadal mo ti asikaswam. Agsina kayo ka din ka ni Daddy, Mami. Saan, anak? Ayusan mi ka ni Daddy mdaytoy. Okay? Please, Mami. Ayusin niyo ko, ma. Jack kaya't ngagsina kayo ka ni Daddy. Wan, anak. Iso asaan ka amadanagan? Udno ka diti imbaga ni Elena kanyak. Nga da babae ti asawam. Bayanda ko maamang ornos iti daytoy, papa. Siya kunti makaam mo. Sigurado ka? Amangan no kayat mo akasaritak ti asawam. Saanan, papa? Amangan no ad-addalaang no makibiyang kayo pa'y. Da kami latan nga gasawa ti mangurnos iti daytoy. Masyanak lang iti apukok. Di na kayat nga agsina kayo. Anya ka diti plano? Ornosak daytoy, papa. Jakmat kayat amadadaal ti pamilya. Alangarod, aramidam ti ammo makasayatan. Katadak lang dito'y no kasapulam ti tulong ko. Agyaman na, papa. Hello? Mana, talagang awan nakbaliwan ti asawang. Ah, Nakitak ida iti babae na iti restaurant ananganan mi ti asawang. ha? Nalaak ida iti ladawan. Isen ko lagtakan ka. Agyaman iti dayta nga impormasyon, Celine. Ano darami dumitan? Saan ka di abinalaagamon nga isardeng nan aramidan na? Wan. Ngam saan lat tagayam asumardang. Kan, anya nga rod ita ti aramidan? Pues, aramidak mat ti aramidan na. So, Ayabak ni Milyo. Mapan kami iti restaurant nga ayoyang da kadagiti katrabahuan na apang panganan. Padyak ano ada makakita kada kami akatrabahuan na. Ipulong damat kan kwa na. Agyaman na, ta sinong batam ti awag ko, Milyo. Sure. Ibagat maganda. Ulan na. No kasta, awisin ka. Adda restaurant akayat ko apangananta. Okay. Sa ulan na. Sukunan naklatan dito balay inton malam. Ay, naglaro kita. Bye. Bye. Saan ka ti? Nga sidag dito iti pagtrab-trabahuan ti asawam? Husto ka, Milyo. Apay nga rod dito iti kayat mo apangananta. Awan madakas nga ramidan ta. Manganta lang, saan ka di? Uwan matkit di. Ngam, kasanon. No adda mangidanon iti asawam. Bayam laang nga idanon da. Tawan matdakas nga aramidan ta. Okay. Makaamo ka.
Anya ti kayat asawan daytoy. Nga niya? Kitaan daytoy. Ladawan nyo iti ex-boyfriend mo. Ti lalaki nga insukat ko idi, gapukan ka. Balbalsan na ka di, ha? Saan ka di binalagan kan? Isinam ti babain, wano marakrak ti pamilyata. Insina kun ti babae. Mabit lang, tada ipakita kan ka. Anya ti kayat asawan day ti aladawan. Apay nga agkadwa kayo pay laeng iti daytoy a babae. Nagpakadala ang taga-pruden. Ngamoy naswas kun ti relasyon mi. Gapo tadyak kayat amadadaal ti pamilyata. Nasayaat no kasta. Katsi ka. Apay ang nagkita kayo pay lang iti ex-boyfriend mo. Apay, dakas ka di, kat batchmate ko man. Nagkinamusta kami lagi jay. Nabayag ngamin aw-awisan na nga ag-lunch. Ngam saan na ka umanugot. Italaang a pinatgak tikit daw na. Pinatgam. Tada planom nga agsinubyang kayo. Apay nga kumot ka, nukas pangarikan. Kunak man no saan na kun akayat, talino kunak mat. Kunak no naumakan kanya, gaputa nagbabae ka. Asawa ka. Kat urean niya ti mapaspasamak. Saan ka asinaan? Awidan ka latta. Gaputa si ka ti asawak. Adda karbangam nga agbabae? Nukas ta? Adamot karbangak nga aglalaki. Jak kayat nga aramidam dayta. Dakas ti aramidak no aramidam dayta. Isungarod nga insina kun ti babaik. Tadyak kayat nga agsina ta. Iso apang asim. Ta saan kayo nga agkit-kita iti ex-boyfriend mo? Amumat nga tano kasano ti panagayat ko kan ka, Arthur. Saan mo nga mo? No kasano kasakit idinaamok nga adda babae. Kat no ulitam tupay ti agbabae. Jak maikarikan ka, asan ka nabalsan. Iso ano adda planom nga agbabae manan. Ibagam laang kanyak. Tanasaysaya at nga agsina talaangan. Ngam tilipliputan na. Saan ko nga ulitan ti inaramit ko? Pakawanan nak. Kat igarik nga agwalbaliw akon. Iso apang asim. Isardeng mon ti makisinarak iti dayjay amilyo. Aging ga ita, saanen nga inulit ti asawak ti nagbabae, Mr. Lonely. Lakay ken bakit kamin. Ken adamatan bukod a pamilya ti kakaisuna nga anak mi. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Gavita. Agyaman pagayam Gavita iti daytoy kapadasam. Nasayaat met ta saanen nga inulit ti asawam ti nagbabae. Ken nasayaat ta pinakawan mo. Saan ngamin nga amin nga agbabae ket maikandapay iti tsansa a makasubli iti pamilyada. Ken saan bat nga amin ang nagkari nga agbalbaliw da ket saan dan nga ulitan ti agbabae. Hala, agpaay da ito nga adal kadag iti addaanan iti asawa. At ti asawa, nasken nga ipamaysa tapno saan amarakrak ti pamilya. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan. Ti pagayam nagpailinga di tinagan a Gavita, iti syudad ti Baguio. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.